tuna ground kan hmu mek hi kon sip side an Mizoram State Sports Council waya khan Regional Sports Center ania amun hin wama an enge training nan chon du thu samani chu a tha em ground hi an enkol uluk boka kolasip lampang hian enge an ma ni tan mo helo po hi ground tumpui antinga hria chu ta chon en nei boka hian KTP General Conference an thlenga chuan ain khom bana then kha tho hian thlan ron la thalak na hun ten ron neya conference kalpa na rem chang ania voin hi Sunday ania ain khom bang ani hi anong kal salai da sam mun san nuam khop maya tianga ground thane hi chu an van nei khop men khu hi no pang tan po va practice theya training na po he tha a helai muna hian Mizoram ayo in Subroto Cup alo fe chuak mo khuta Delhi a Subroto Mukherjee Cup ata khanin champion te po anlo zuni fo to ni Mizoram player ho in riat lar deuh tur chu kulai khuanin hey Isaac Van Malsoma ti vel te ho te chuan nge siama ti vel te mo DSK a khel thina kha hey khom bang ron leng phevel chana hi ke ni kan kem thunga a mun hi chu thakhat mai thalak na na rem box hi lamwal te khi uyom to lu tuka turf khi artificial turf hi enkol uluk lo chuanin nge a uyom top ni chu natural grass te chu kan phalo hantila kan maintain thalo mo kan enkol thalawanga ma se nge katte nga ya khatiang khan artificial turf chu enkol chu azia via wanga chu tiro le ro chuanin in khelmi tan chuan boot enge bootling atang du angrenga hei tia han thuai som mai ang chi kha natural a chuanin ain thuai som mai thema se artificial turf hi chuanin ain thuai som mai theilawa siam chopani wang khan anwai rubber te khatiang khalo ma wangin ligament thler ti velang chi hei joints na khatiang chi khup te khatiang chi thamo atam du ni chu artificial ai chuanin natural a chuanin te kanan ta na enge kan ball kan han tan do na kan bootling alo in thuai deuh pal ani pon a som ve me a cheve me a grass kha ma se turf ani to hi chuanin artificial ania siam chopani wang khan a hlau om mani chu atang duwa chu wang chuanin in hliam pon tam thina ma se enkol te khatiang kha a ol sama wangin helaya chuanin Mizoram a chuanin ala thaber ome ti meang hun sang kan nei ve to district sang chu wang chuanin kan uluk tlana nga ya aizola po an siam bel le dona ma se aveng mi ti meang aveng mi le sarkar a player ho him po hian in kan uluk nga ya kolasi pi chu an van nei tak zet ani an grass sei hemi hi tha a mun ma that mai ba ka du huna an practice ve theya no pang ho te po tla he tiana nong kalan ron practice me ya RG vela te chana Rajiv Gandhi Stadium ate lamwala te du mani du thuina va practice ve ngo theilo ni chu wang chuanin han practice thei se training te han pek thei se chu he a hian sports person se hatiang kha kanla punbel le mai theya chu kan comment ve de zuai ni chu ka hriat ve dan chuan mo achan chu kan va training ve ngo theilawan phal lawa lu achunga lu den phal lawa tuna hi chuanin free takin lu theya amara chu
vati chiat le ti mel hemte kha phalan chuang lo ta engemaw grass va po lui tlat ang chi te kha a ve thin ani heta hianin training na mun mani a khan an thian pa Samuel a khanin hi Manipur an zindon khan bungkon Samuel a chuanin Manipur a meichia under 17 team a hruai dona heta hian training na mun an training a chuan tuna hian ke mani training kan nei vele wang hianin khoi mun nge kolasi ba hem panhi oma aming ka heta chi alo a grass a thakop me an tia chu po chu ta chuanin an training ria anon phei vele mai thea kan zo huna keini kan chu huna hian ani pon ron phei le mai thei training na hmuna tan chon du thu samania mi tlo po vak lo han ti tiang heta motor khu te le nge beng cheng ri beng cheng le mina an en luai thei ang chi kha ani lawa du to kin game asiam nge a practice thei ni chu a soi thea a aurin thei boka tikhan players te tan po khanin anwam bi ka training du thu sam han ni kha chu midang ina min pol buai mi lo field ground in man trom lui kara mo hatiang kha chu ati chi vak lawa MPL level a te po a halfway hemi achan ve hianin a in sem thina le lam tan chuanin game in mu sak mo in study sak kha lo om ve pal theini hatiang chi a khanin an coach te tan khanin alom om lu tuk lawanga hetiang grass an nei hi chu an va nei khop mai kolasi phi chun la ron thang tang karing nakina kum som vera liam hnuwa chuan tuna hianin ara antimaya ruat fela coach ania C license holder ania tuna hian a thakop maya 442 academy hi neya kolasi pa hian ta hian no pang ho hi training te ron pethina chuan ta po chuanin hei mangai na football mangai na ni bi chu ta chuanin thil tam tak kha ama hi thiama la no pang boka a fin em boka a in pe boka an mani hi futsal ground antila futsal ground anti a hianin ama hi chuanin 5 aside emi futsal nilavin mo futsal ground nilavin 5 aside training na mun tura tana aduan bi ka kha an nei boka chu nge panga in khelna ngani chumo no pangtan phei chuan parukte pasari te po khel thei ve thong chu khatiang chi a khanin an len le an te dana zir te po khani an player quality zir te chuan an kumma zir te po khan khatiang khanin training an nei thina ni chu an thakop maya tiang ho an mature huna chuanin scholarship chu football a chuan Mizoram a hen ron rel thei mai angem ti kha nge kan mat kan lo thlir tur ani chu bera he dian KTP conference ron kalte aizol lama tang te pon yang atiang ta ukha an ron tloa hei grass chun mu fawanga turf pon mu fawanga Rajiva te po ma se headlaya ground thar kan ti don nge ground la tha em mai hi mu hian anuama thil hring hrim hian mi ta ti ha dama atlang puin mo thil hring mun hring hian mi ta ti ha dama chuwang chuanin han en reng po hian a eng vu ti te a sen vu ti te khatiang ai chuanin mun hring da phan hu hianin mit ati ha dam mai ba ka thinlung ati ha dam tel ve ani chu ground an nei than va nei tak ko set ni ngai tak kha o chin pu of chan mari somewhere la
Tudera kat bunge ngai tu na kan keeper ka ala hold zui le ha ala kheng goal ang ngai o mani o ha khana khanin referee chu ni na chen kat ka pen se ti ron to khamo aden tu kringot Koran hamด้วยอ่ะต้องให้เลยเรามาเช่ข้าลงพัน o chan mari lalpa football lalpa mo จีลุยไปเต้า chuan hi zo kan futsal coach khanita chuan kan hua hian zambai hi ahun lai chuan left defense chuan defense kan defense chu lai left back inde kha tuna chuan in left winger left winger aron neng na etiwa Calcutta mai setelak tu ai Calcutta left footer chabon top khanita hei athok thei mangaya afit puna puna iu lai hom to ahun lai jan turu tu lan ni ma defender lunglei phir pui ka khu ania ruata phir pui kha pier le sa tre ke kha pier le sa te Calcutta chuanin ahun lai chuan alar dampuya suaite hi kan thelo mai thei tuna chuanin ahun lai kha chuanin sen thaluai me te kha chuanin la muala mo air ground a khan free kick a pe goal khain lo bu o me kum he kha lai kha 2008 vel bor tro tunai no pang football khel tharo chen se lo dampu e the ju in sel tu wang mpl a chuanin top scorer avele ding avele ding mang turu tu ma tu ka nia hunlai chuanin striker turu hei te hi te dur tlang lan papa mi hau safapa duat sual thei lo ania hunlai chuanin rap cha lut tu ka ke velam pang po Mizoram hian anin chu Mizoram team hian anin chu te chu luang mual kulikon Aizor FC club lar din thara khan ahun lai chuan scorer chak box si hockey la thiam the la chui le na government kan senior ania kan liba bye bye ngai tat defender turu lu tu ngai kan om shu me ni KTP general conference 56 tro 59 sorry alet ling chi khan in 59 56 ka 59 ei no pang hawan ka ini kan van ne ya yan mel thia tan rong kal ve deuh sup lama anuang hop mai fly soning kan kem pa kan kem na mun ania fly so regional sports training center policy side an mun na ni tuna hian thipa khoi ta silonga football thiam wanga lu dan ni po hi atlan chak thina kan hun lai chen sar samson an min chuaya le rap zeu thina ni mangai chu sena lian dala sena ro hoi te hey cái mani ho ni tu nge ti hop ani no cái mani ho top ruột te sena hi anu pan lai chuan hey aveng vela te aom lai kha chuanin ball hi apet na sal duga nge adu na da the yo ni zavi mizam zavi sena professional ho hey tiang kan lo tikwal ni siya chu recap to me ni smart su aron gun lu to chuai thei lo siya an ti te ma tiang kan la re kan la pa ngai do ni hey tiang zanin khom lo me ro zanin khom me thala ma choi la Hello hui Zamba ya mon pu ONGC thiam wanga na mu ani poi
COE lampang hi enge inan tu lai tu to đâu chuan zo kan futsal coach kan ti khai chan Mariano Diaz now Samuel Diaz so lampang so maro makal kual bak lo tiang an tu nom do đâu nó phẳng quân là agras cái thay an nei thakop mai tro sina ka lo review a